Drugarici i drugovi, ja vas sve srdačno pozdravljam. Ja nemam nameru da vam još jednom ponavljam koliko je veliki drug i koliko je veliki čovjek drug Đenić. To smo već čuli od govornika koji su govorili pre mene. I drug Benjanac je rekao dosta bitnih stvari na koje bih se ja samo nadovezao. Dakle, drug Đenić je napadnut kao student u protestu. On je napadnut zato što je se borio za bolje uslove studiranja u zemlji u kojoj su plate sve manje i manje, u kojoj su penzije sve manje i manje, a školarine sve veće. Drug Đenić je neko ko 4 godine na budžetu svakog dana posvećuje borbi da obrazovanje bude svima dostupno, da bude dostupno svim socijalnim slojevima, da bude dostupno materijalno ugroženim studentima, da bude dostupno manjinama, dakle da bude svima dostupno jer jedino to može omogućiti pravilnu i ispravnu društvenu reprodukciju koja vodi istinskom progresu. Drug Đenić je napadno kao student u protestu. Dakle, danas se nismo okupili samo da odbranimo druga Đenića. Okupili smo se da odbranimo pravo na antifašizam, da odbranimo pravo na protest, da odbranimo pravo na borbu za svoja materijalna prava. Drug Đenić jeste osnivač i redovni prvi sekretar organizacije Studentski front. Vi svi dobro znate koliko se ta organizacija, koliko se naša organizacija trudi svim silama, svim raspoloživim sredstvima i kapacitetima koje ima da obrazovanje učini kvalitetnijim i dostupnijim svima. Dakle, drug Đenić je napadat u takvom jednom protestu. Dakle, da li je moguće da ova zemlja 70 godina nakon oslobođenja od fašističke nemani doživljava da danas fašističke bande lutaju u fakultetima, da fašističke bande sa maskama, sa fantomkama napadaju studente, da napadaju istaknute vođe studentskih protesta. Dakle, danas, kao i 30. godina prošlog veka, obrazovanje nije svima dostupno. Ono nije dostupno materijalno ugroženim studentima. 30 godina prošlog veka studenti su se borili, neki od njih su dali svoje živote u toj borbi. Nećemo dozvoliti da bude novih žrtava, ali da li je moguće da danas student, da bi se izborio na pravo da bude student, mora da stavi svoju glavu u torbu? Eto kako danas izgleda Srbija. Eto kako danas izgleda pravosudni sistem u Srbiji u kojima se ljudima sudi ne zbog fašizma, već zbog borbe protiv njega. Da li je to slobodna Srbija? Naravno da nije. Srbija danas nije slobodna. Srbija je danas pod imperialističkom okupacijom. Srbija je danas zemlja u kojoj zemlja velikih socijalnih nejednakosti, zemlja u kojoj pravo na obrazovanje i studiranje nije dostupno svima. Najbolji primer te borbe, najbolji primer borbe da se situacija promeni, za društvo budućnosti, za društvo socijalizma, za društvo u kojima obrazovanje, zdravstvo i sve ostale ljudska prava jeste svima dostupna. Najbolji primer jeste naš drug Đenić i nećemo dozvoliti bilo kakve optužbe protiv druga Đenića, nećemo dozvoliti zato što ćemo mi njih optužiti, zato što su oni već dali svoj sud, oni su dali svoj sud u ovoj zemlji, nakon 70 godina oslobođenja oni ne poštuju sami sebe, ne poštuju ovu zemlju, ne poštuju borbu protiv fašizma. Zato smo mi tu i bit će nas još više i bit će nas sve više da kažemo da ta borba